ئێوار باش بینەر و گوهدارێن بەڕێسیێن ئێوارە بادینانیین بادینان سات خۆشحالین جارێکە دیەموین گەشتنەفێک و دوژ بووی پێشکەشکردنە بەڕنامە هەوە ئێوارە بادینان بینەر و گوهدارێن زۆر بەڕێز میێوانێ خەلەکە ئەڤروێ ئێوارە بادینان ئەوژی مامۆستا و دکتۆرێ زۆر هێژا دکتۆر فاضل عومەر نویسەر و ڕۆژنامەوانێ بەرنیاسێ پارێزگەها دهووکی و هەرێما کوردستانی میێوانێ ئێوارە بادینانە بابەتێمە ئەڤروکانەیە خودی دیتگەلوە سەرە دەریا بیتن ئەوێن دەستگایان ڕاگەهاندنی گشتی دگەل کاودانین vێگاڤێتکەن ئەرێ دەستگایان ڕاگەهاندنی شیانە ئەو دەرزە هەیی پیچەک ئەم بێژین لێک نێزیککەنەوە بووەیەکێک و ڕەوش خراپتر لێنێت یانژی بەروڤژی بخوب دەلیڤە دیتە کووە بکەت بینەرێ شاشاوی پتر هەبیت بینەرێ ڕۆژناماوی یە ڕادیۆناوی پتر هەبیت دو مرۆڤ ئیناینە سەر شاشیانوی دەستگەهیدا ئەو هەردوو مرۆڤە بووینە جهێ جەدەلەکە دیر و درێژ بووینە جهێ هەندێک و ئاخفتنێن نەیەن جوانل دەوێوانە دەرکەبن و خەلکێک پتر لێک گیر کردە ئەرێ دەستگایان ڕاگەهاندنێ چەند وەکریە و کەسانên ئێکێ یەن هێزین سیاسی ئەت شەرمەوە هەندێک مرۆڤان دەکول دەستگایان وا دەرکەبن شەرمکەن سباهی ئەو ژیت گەلێک و دوبڕین نەخارێ ئەرێ دەستگایان ڕاگەهاندنێت بێتن چ بێژنە خەلکێخ و ئەت ڕەوشێن vێگاڤێدا و تەعاملە و سەرە دەریاوانە ئەت گەل کاودانێن نوکەل هەرێما کوردستانێ هەژمارەکە دیە پرسیارên وەکی وانات ڕێزن دێتگەل دکتۆرێ بەڕێزێنە گفتوگوکردن کەرەماخۆ بینەرێن ئێوارە بادینان بن دکتۆر هێژە گەلە بخێڕاتی سەرسەرە سەرچاوە ئەڤرو بۆ ئێوارە بادینە ڕێز و سڵاو بووتە و بینەرێتمەتی هێژە سپاس زۆر زۆر سپاس دکتۆر ئەمەش وێ پرسیارێ دەست پێ بکەین ڕەوشە ئەڤروکەیە هەرێما کوردستانێ چەند وێ چەندێت خوازیتن و ڕاگەهاندن گەلەکە نەرم بیت یان گەلەکان بێژین عقلانە بیتن و سەرەدەریێت گەل قۆناغەکە ئەڤوەکی ئەڤروکەل هەرێما کوردستانێدا بکات قۆناغەکە ساخلەم یعنی سەرەدەریەکە ساخلەم بکەتن بەێ ئەسزانم ینی دەچی دیسە بابەتت خۆیت کەون و احتیمالم دەهبارە کردین ئەرێ مەمەدیەکە سەر بخۆیە نیشتیمانی یا نەتەوەی یانژی یا مرۆڤانی و ئەم بژین دویر بتش پارتێت سیاسی و گروپێت سیاسی و بەرژەوەندی و حتا دوماهیە ینی مارێ مەمەدیەکە وەساهەیە و گۆرەی ڤامپیڤەرێت هەمایت نیشتیمانی دا بژین کار بکرد دا کوپی ئەرکی ڕابێت چکە ئەف ئەرکێتە کەرەم کردی ئەگەر ئەمیو ئەرکی بدینە مەدیا کوردستانی پێدویە مەمەدیەکە یا نە حەزبی هەبێت پێدویە مەمەدیەکە سەربەخوا بێت پێدویە مەمەدیەکە نیشتیمانی هەبێت و گرێدای بەرژەوەندیت بلندێت خەلکی هەرێما کوردستانی زۆرجان وەختێ ئەنزان بیتنا من ینی بلا ئەگەر بینەرێتمە یەتمەدیا کار و خوددانێتوان دەستگا ئەگەر هاشمەژ هەبێت بلا درێوان نەمین بەس دیتنا من مەدیا کوردستانی یعنی یاش هەمیە نیشتیمانیتر و یاش هەمیە نەتەوە خواستتر و یاش هەمیە مرۆڤانتر احتیمال هەریە حەزبی جارەکە دەچین دەبیژنێ ئەم بژین مەدیاکاریە حەزبی ئەو دەش هەمیە احتیمالە بەرپرسانەتر سەرەدەریەت گەر ڕەوشا بڕوگەکەت ئەوێت ئەو مەدیا گوت بیشتە سەر بەخۆمە بەێ ینی دوێ ڕەوشە بەرتەنگا بڕووکە ئەم تێدە دژین و قەیرانە ئابووری حتا دومایکە ینی دوێ ڕەوشا بڕووکە و گەلک ینی پراسی ڕەوشەکە یا ئێدینایەتەوە شارتن کو ڕەوشەکە گەلک تەنگاو و یا خەتەرەژێک خەتەرە سەر هەرێما کوردستانی خەتەرە سەر تاکەکی کورد و کوردستانی لێ دەوەرێ دوێ ڕەوشێدا مەدیا یعنی شوینە ئەم بژین دەنگ و باسە یانژ ئەگەر ئەم ئالێکی تیۆریە صرف یعنی سەدێ ئەم باکو نەزەری و تیۆری باخوین ئەم بژین نووترین تیۆریە مەدیاکاری ئەوەکو وەکو هەیە ئەم دەنگ و باسەوە گوی زۆرجان هەلبەتەوە خەونە تو بێژی وەکو هەیە هەردەم هەر دەستگەهێکی هەر مەدیاکارێکی ئەم بژین هێوی و ئارمانجێت خۆ بەرژەوەندیت خۆیت هەین دیتنا خۆی هەی بۆ ژیانت نەخۆی بۆ پاشە ڕۆژی ینی هەلبەت دێ جدا بن و دێ ئەو تشتی هەیی گۆرەی وێ بەرژەوەندی گۆرەی وێ دیتنا جودا دێتە داڕشتن ینی نەدوورە ئێک بۆیەر یان ێک ڕوودانا قەومی بەس هەر دەستگەهەک دێ گۆرەی دیت ناخۆ گۆرە و ێژۆندێت خۆ ئەوی داڕشت و بێژێت ئەوە ینی ئەس شێم وێ سروشتی بینم بەس بەروڤاشکردن و ڕاستیە گەلە جارە وەلێت کرد ینی ئێدی بەرخەلکیە هەندا بووی ینی ئێک ڕاستیە بێژێت دەستگەهێکی دیوەلێ کرد کو ئەو ڕاستیە بتە 180 دەرەجە بەروڤاش کە دێکتە درەوەکە ینی گەلێک یا بەرچاو و مەزن دێ تشتێکی نیشتیمان پەروەری کتە خیانەت دێ خیانەتێک کتە نیشتیمان پەروەری ینی
اف مثلا بيجي تشواشكرن يعني وكي بيجي نظام بريك يعني برزكرن يا جهشت يا روشه كي براسي خطره يعني يا البر خلكيش نضبي دي خلق نزانت كيش راسته كيش اوديا كيش دروا افانه ام بيجين رازگویا دزگه راگهاندن یت کردستان همیاش اختبار خطریه یعنی چکی وقت دزگه ام بيجين یت میت هی اوت کل میدان خلق برای خودته اگر سر ایک خبری یعنی ایک ام بيجين نوچه ایک بویری سطر رنگا بیتا و گواستون و 180 درجهش برو واجی کدو بن خلق دي دوباركي اكا قالك دجوار نباين خلق ده چه بد يعني وقت ام بيجين اگر تلفزيون دو كي دنگو باسكل دو كي فغوست بهدينان صادجك هر يال دو كي دهش صاد جداهي فغوست ام بيجين نوت صاد وكويك بن قالك شكل رجاك هانت ماويديني بله رجاك يعني ديتنا ام بيجين في دزگهيد قال دزگه ام بيجين تلفزيون دو كي دو تشيك جدانه اف دیتنا جدا بلا 10 ساده بود بلا 20 ساده بود بس وقت نه 8 ساده بود بله وقت نه 100 ساده بله 8 هي گله جارا 100 ساده هي يعني کردستان نوچه هي 108 درجه هاتی برو واش کردن اف برو واش کردن نوچه 108 درجه تفت نفت يعني جوره که خیانت الپیشه خو نر کسی دی چونکی وقت دزگاه که راگهاندن نوچه که انا 108 درجه برو واش کرد بو برجواندی کا کیبت البته اف خیانت الپیشا مدیاکاری بری ببتا يعني ام بيجين شکاندن یانجک ام بيجين یاری کا سیاسی یانجک ام بيجين وکو چت بجنه هفرکیه کا روزنامه وانی کو بخولی مدیاکاری سرتشکی راستی بابت ولهاتی کو ادی پرسیار بهتا کرنه اری اف مدیاکاری کردستان وقتی کرم کری دوی خلکی برو کی ببد يعني خلکی اوه مدیات ویت آراسته خلکی برای کی وبد زور باش ام دهینه بسیاری کاوی مدیات ویتن آراسته خلکی بتکیری بس ام دی بری هنگی جنابت بحثین دیگر ام چند بگرین و مگلک جاراجی گودی ما میدیا ام بیجین یا نتوینین ام هر دی زفری نویا هم یا باشتر دی بیجین میدیا حزبیه بس اف گوتنا ویگاوی ام بحث سرد کین بارا پتر ناوا میدیا حزبی دا یازیق بوی یعنی هکر تو سحکه اوه چوایدی تو مد بارکت یدی چوایدی تو مد بارکت همات ناو بین و هر دو میدیا حزبی دا او 108 درجه بس ناف بین وادای هی هکت بیتن حتی راده که ابید که خوب اهلی بون و سر بخو دنن یاسین بیت او 108 درجه نبیته ما قال جرى احتمال هر برنامه ده قال جرى ما بحث كري ما قلت يكش نساخيه مديا كردستاني مديا حزبيه بس الدسبيكا في قلتنا ما قلت احتمال اوش هم يبقى عقلانه ترسل دريب كت يعني مقصد من يعني هر مديا حزبي تفتنا في راسته ايكش بروكت شريويه قال هفركو من افسد خو بيت فيغاويش بروكن سركيشي بيت حسب بس دماي كي ناقه تبي استيكو ايدي ولي بكت كو ايدي عم بيجين استي خو نزم بكت بقى تبي استيكو ايدي عم بيجين نوچه و ريدانت يدفد جوزت صاد خلد بن يانج دروبن يعني هر رنگ برپرسیه کتمینه چون او تو دزگی او خلکی پشت دزگی برد خلکی که سیاست مدار و زانت که ام بجین باندورا نوچه با چکرنا نوچه پیور رنگی هایی که چند تاثیر کرد او ناگه این توی آستی که دی خلق باور نکرد يعني اگر چند ام بجین فیراندنت و زیده رویت چکرنا نوچه ده و ورگواستنا ویده بکد ناگه توی آستی که ولی بید که دی خلق باور نکرد اجبار هنده بهرابتر از بجیم تا مدیا یا حزبیش بلی اگر بجین ایک دو کانالت برچاف يعني وكيد بجن اوج دياره كو بابت چتشته وكيدي تاكو رادكا ام بجن تاكو رادكا معقول در بازی وی آسته نظم تکرم کری نبوینه يعني هر ام بجن رنگ آسته که ام بجن برپرسی يراغرتي و از بجم افا يعني رنگ درد سریه کامازونه ها يعني
ولی بیت کو اف مدیات بیشت از سر بخومه ولی بیت شیا حزبی خرابتر لی بیت دی پشت اوان های بکت تو پاوشته یادی خلق دی پشت تسر بخوات الکیوه یعنی امید بینین توری بری یه بوکه شولد که يعني موضوع يعني بابات وقت دو حزب هفركي بكن سر دستهالات سر هاد شكلي بتقالك سرشتي الهم الدنيا جاي كيماس هرك كيماسيت عالية دي ديار بكت هرك برنگه که ام بیشین چه اکثر چنه اکثر پاویتا برنامه وی کاری پاویتا سیاست آوی پاویتا دیتناوی اول همین دنیای هی بس مدیا که بیشت اثر بخوامه ویشولی بکد معناوی سر بخویا خوش دست دایو ایدی خلاص یعنی ایدی نشد بیشت اثر بخوامه چونکی تاگیریا خود یار کرو و آلیگیریا خود یار کرو وقتی ولی هات اید بده مدیا یک مشکل اول ویره پرسیاره که گلک مازند کفت سروان دستگاه بخواه يعني في قافيان بيجين عمل بهدينان دياره يا كيش بارتا سياسية زور جانا بوكي بارتا سياسي شولت كده والشرمنا كجيت بيجي تو قال قناة الديجي غير حسب بريد بيجي كي البشتا وكي برنامج شيء بس ايك بيش اثر بخامه وبتشت توي هفركيه ده معناوي يعني دياره از بيجم هوجانا كت ام شنو دي ليبكين يعني زور باشا معناوي او غريداي طرف اكين او طرف احتمال هند وشارك و دي گمانه که گلا مازند کفته سر زور باشه اوی کووی چندی راز وکت کو بشیتن و جوره برنامات نوا میدیای بگشتی دا و تشتا راز وکتن دی او کسی بیتن کول اکادمیه روشناموانی در کفتی دیشتن و خدمتی کد یان جی روشنبیرین وکی جنابتا کسان شارزا بسپورت وی بیاویدا دیوکن کبدان نسر ریکا که درست یعنی ین وکی من بجین کو کاری وی اوانه بی تو هات یسر شاشی کریا کاری خو خلطی یا مه اس نخیر اس توی چارچوبه دنا برخال بابت نگیری دایوان کسان اویل سر چون کود بیتن گلک جراب بورت هم یکی بدم یعنی او شاشه در کبیتیت وکی ما بوی گلک خوش بیت وقتی دوا بین تسر شاشه و لیک بخید یان آخف نزفر دویکی بیتوری دازد که احتمالا بينرج قال حشوان صحباتات كن يعني دمروا في السر تلفزيوني شرعي كدب كن احتمالا بو بينرج خوش بس بابت ناوى بابت اوي وي خلكي تاخذ خو او نينا چونكه او بريارا تلفزيوني نادت او بريارا روزنامه نادت او بريارا گوفاري نادت خلكي كي او دستاكا بله او خلكي البشت او پشتواني الوي كانالي كده پشتواني الوي سازیت کرد یا نو سازی که یکیه چون کو بردوامی و برنامه یا هی یعنی نه و پروژه کاتنه او دزگه او خلق الپشت وی دزگه دومای که اون کو سیاست داد رژن دومای که یعنی جیبه کاره او ام بجین چه مدیا کار بت چه پیشکش کار بت چه بیجر بت کاچ بت یعنی موید منوید برنامه که ویگا کی روشنکا و کی منو یاتجک موید منوید هند سلولیت این بلاز تو چند آزاد واخوین بس دمایی که میجن دست نوریت این تاجن دست نوریت پرسیاره این اول که درد کبد سیاست هندی گریدایی تاش سیاست دستگاهی تا درد کبد هندی گریدایی میشه مچ التزام هنه برانبری خوب برانبری والی از گل شولد کم اوت هنه اتوماتیکی ما گریدن سانسور که نافخویی بو منو تا هر تو کچید کن بس اوی به سانسور اوی معنی که بین سانسور الپشتوی چون دستگاهنینن دستگاهی که ام بجین یه آسمانی کو میلیون دلار لتن خرج کردن امرو و که اشکالانی وقت بد چه سر شاشه خبره بیشتر خلکی آن جواس با خفت کو کس نات کاچت بیشت نخیر یعنی اف شوری تنی گله جارا پلان دی نکنه یعنی ام بجین چک کردن فرتنه اواكو عربي بيجن الفوضى الخلاقه يعني قال جار حتى في جروب التيرورستي استفاده شويت كنا دغه فرتني العدكي تشيكت دا او بشتتناف بابتي ده چونكه اگر ويگاوي امجين هرما كردستاني اگر همي تناهي به طور راحتي وادي ماده جروب دروي دركه چويش نوده بس اگر الهرمه اگر روشاوي تك چور روشا ابوري تك چور روشا سياسي تك چور روشا روشنبيري تك چور روشا يعني هر روشكا هبت افيت تكون بيجن هفبنديت خلكي قال خود قال حكومه ریکوپیکی پروچن اگر روش آسایش امناهی تکچو اوه همید بنا درزا و دلیوا خلک کی بیانی بیاد نافده بجا چک کرنا وان درزا و دلیوا قال اما ارکه کی وی خلکی اوه کوبت وی هرمی تک بدت روش هرمی تک بدت یعنی و پدوی عمل وی یعنی وی چاوی برای خودینه ام بجین وکو خلکی وی ولاتی ام وکو کرد
اسنا از حش پیوت خیانت و انتشتانا کم پراستوید زور چن بس بدویه ما هندتش يعني اما هندك خط هبن خطت صور هبن بابو يعني افولاتي ما اگر ام خودش ولاتي خوبين اگر ام خولاتي خوب حرفين انزا با خطت خيانة الكيفنة يعني لازم عندك خط هبن يعني ام همي متفق بين بس میگه از تو قال جداهيت ما تهزريد قال جداهيت ما برجوانديت ما حتى دماغي بس دماغي که لازم از تو هر دو بزاني جهك هبيتم گهينه بله از تو هر دو کردین از تو هر دو مروین از تو هر دو خلک پارزگاه دو کنه از تو هر دو نظام برافاني الاخا خوكين موالاتي خود بيت ما لازم او عرضت از تو گهینه کدوب کماتی ما پارزین مشكلة اول في ولاتي جراجار اوج كيتنا ليدان وكسينا بارزت يعني بيتن دست خوشي جيبو هبيتن هندك جارة بله ام دي جنابته بحثي وي فرتاني كر بيتن هندك جارة مروف هندك دستگاه بينيتن هزرك هو صايا سر ودي بمروفي چي مروف دي بيشتن اف دنگو باسه اف خبره الا فلان والات پشتوانيا وي خبريت كد بس تو گلك پترش وانا جی دبینی تو دبیجی اول نافخواه هریما کردستان دا ایکی مفایش وی خبری کرد اری کردک هر حزبک هر لانک هر کسی که کومه گوتی خول کولان جاد بیت اف کانال دانا بیتن دی مفادار بیتن بدنگو باسی حوصا بالا وکتن یان وی دجات یا کو اوت شاشا خدا چید کرد کردک دی مفادار بیت جی اول لازم پدوی از قناعت من یعنی بینر هشیار بینر تگشتی بینر زانا بینر فهما پدوی به چند بزاند اره يعني وقت دنگو باسا که بالاف کرنه چل پشتوی دنگو باسیه يعني چونکو هندک حتی راده که بینک لیتید بله نه چکرنا خبری خواه همی دزگیت را گهاندنه کم جاره هم بجین نوچه یا خبر یا کار رویدانه که کاچه تشته کم جاره وکی هیا ود گوزد هر دم پرنگه که نیدی دستکاریه که داد کد اوجک يعني تاکو راده که هم بجین ما في دزگاهیه چونکی گوره سیاست خود دار رجت اوی خبری بس اولیش ما اشاره دا بابدی وقتی بیتو برو واش کرن بدویه يعني او کسی ام بیجین حق نینه برو واش کرن بله اوید بینت اوید برو خود بدویه پرسیار بکد اری پانه مش عرده که دی برو واش ویا بیستی که کیش درسته پرسیار بکد کی درسته نه اکثر اوی باور کد ریار سردد يعني احتماله اویدیش احتماله که ماسیت خوابن او خبر اولیش گو خدایه يعني مقصد به 108 درجه یک بابتی ده جهر لراوستانیه چونکه چه نابد 108 درجه یک جدا بن نفسی تشتی بدویل يعني پرسیارک بتا کرنه اوی گو خودش تیجه هند خشیم خواه صدیانه که تسلیم ببد يعني نابد بینر هند خشیم به تسلیمی دزگیت را گاندنه بتراستی بدویویش پرسیار خواه بد اوج بر خود تی بخویند اره بابت هنه چند راسته چند روه چند گریدای برجواندیابی دزگاهیه چند بر گریدای برجواندیابی بس مگود يعني بیتن بو بینری خوش بیت وقت خبره که وصاد بینیتن یان وقت بینی دمروف بیگ و ام بجین شرده وکی چی بود چیروک گهلبینا چیروک یتشتکه و جیانا چیروک یتشتکه و دیتن ناوی توی بله يعني ام بجین گهلبونی دیتن و جیان ناف تشتیده ناف دا بجی سه تشتید گلک جیک جدانه اول همی اول بو دنگو باساش درسته یعنی وقتی دنگو باسک ام بجین تیتا گوتنه چوکی پارچه گریدای جیانامه یا چوکی او خبری تا چکنه گریدای جیانامه همیانه گریدای هری ما کردستانی گریدای پاشا روژامه بدویه ام جک پشکداریه ام بجین باور کرونه باور کرنه ویدک یعنی ام چاف کورانه نبیجین والا اول چوکی دجی فلان تشتیان دجی فلان کسیان دجی فلان حزبیان دجی فلان وادیه و هر به ناف کرن ام اکثر باور کی نخیر هر چیزی که هاتا گوتنه کادا هل سنگینین راسته ونینه چند شوی راسته چند شوی ونینه چند درسته چند هاتیا چک کرنی حتی دمایی زوج ما پیوندی کای دی ورگرین باش دلین خان ایوار باش ایوار باش دلین خان ایوار باش سرچاوت من دلین خان کرم که خیرات میوانی دستم زور سپاس از بری بزن جبو داخل بو وزارت اکواتی وزارت روشندیری اتیو حجم مازن ابریشا بزن بلانی کردستانی نینا بیل یعنی مادام افقات سیاسی هبنو او خوش شاقیت بسن ده تا ازا بلنم بسیار بری اوه يعني از تا بلنم چونکه مثل
افراد هاندنا های شبه از زانم کاسل دنیا که بخواستم هر روز زانم اتمه فیلمانی های دست بسیار هم در عراق داخل امریکا دو راگهاند کار در دو لانن حزبی و بن ایتر بره ورشت که بسات بیروزین ان به پارتادی اول کساسی به پارتی یعنی بن پیجت بسیار بره او وزارت روشنبیری كثيرية حتى نتابع لا إسهال يستخد ياتك أعرف هذا حزب پارتی سیاسی أرى معنا بسانا زور جانه بسیار بالكابل لنا وزارة راسين أرى إزبان كانالا سزاده پارتی مازن زور باش زور سپاس دلین خان گهشت وزارت روشنبیری بچیک ترجیده لیکن ریوبریا راگهاندنه هی طبیعی هر پارێزگەه کێژی ئەم بژین ئەف ڕێڤەبەریە خۆیای مەل پارێزگەها دووکێژیایی بۆچی نەشیە حتا vێگاڤێڤا دەستگەها سزەدا چنکۆ هەر ئێکێژ وادێ تمام کەم بۆ دلین خانێ بیتن هەن زانیاری سەر نەبن تو باور بکە دلین خان وەزارەتە ڕەوشەنبیری حتا کو ئیجازا دەستگای ڕاگەهاندنێ دەدەتە سەیدا تو چێتر مەزانی چەند پارە دێشتە وەرگریت يعني پاره که دشته برگید تو نچی اجازه خونی که بیت پشتی هنگی ام بشین لی پیچین هل تبکت و حتی دیمای باشه وزارت روشنبیری مادم می پاره برگید و ویره که ددده تو دستگای وکی اری نشد بوته هندک خالا جیب دانید که اوه خالت ام بشین ید نتوینه ما کرده هم یا پیگ وگریدم فلان کسی دستگاه دانایی ناچه بیتو الویری دی اوه هیلا صور خلاص بو مسکرم کن جواب تو بشوره پینینه از ما خاطر وزارت روشنبیری نکم مخابر حقیقت يعني مربقال جارة زلت خود كانت تشتكى بيت ياساي بيتن ما مستعد عند جارة برسيار صوني چيه يعني بود دلين خانجك بابت ام روشوان نزاني براستی ام ناف هير كت شولوان دنينين راست ام نزانين که ام بجين دستالات وان چند سروان دستگهت را گهاندنی براستی يعني چونكي الكردستان بدوی ام تشتكي بزانين يعني دستالات حتى في دقيقك حتى في دقيقك دستالات بهرابتر یا دست پارتی سیاسی ده يعني وقت پارتی سیاسی ده صلات وان او دستگهت را گهاندنی اوید کو اوش دعمت کن معنوی اوش حکومت پرنگ کینه دی ماستر زور باشه بس از وقتنی بجمش برندش اونا دفاعش که خالدی بس ياويت از دفاع عليك بس يعني بدوی او بخونیم چون که امت شکل بجن بدوی بینر دنگ و باست هر مدیای که هر دستگاهی که راگاندنه اولی هل سنگینت که چند راسته چند دروا شونی که باور بکرد یعنی شونی که بگوره هند رفتار و ام بجین کاری خوب کرد الفيريجك بو وزارتيجك روستي كوزارة چند شيت ما يخد زور باشه بسيار اوه آن حكومت يعني وزارة لا بل ما ناخذ بجنه وزارة يعني حكومات يعني خد ما وزارة شو تشتغل وزارة حكومت كيف اجريتها توی چارچوبه ده نخیر چارچوبه مثلا هم بيجين وزارة روشنبیری گردای دستحالات بجی اینا نیه توی واریده زور جانه وارد روشنبیری ده اوه چند دستحالات های سروان دستگاه و يعني حتى مروف نزانت و راستي اويش نزانت نابت مروف يعني ام بيجين نوصب صفقاتي قالك بري خطه بابتي يعني ام بيجين چو سهل سانگاندنا شوله وزارت چشک ام بيجين تو بيجي والله و بكيرتيت يام كيرنايت يام شوله كير يا نكيريا تيفان روشاده بدويا او مروف راستي بزان شوني كبروسي واخد برا خو اسوي نزانمش برندجك اس نشم جواب بدم سر دوره وزارت روشنبیری في بابتی ده بوچی مای خود ناکد یان کابوچی اگر دنیا تیب کد بوچی دیتیک زور باشه بس دویا تیکر با چونکو مل دست پیکی گود روشک هستیاره خطر السرمه اره دو بس دیدیش از زفرینه سر وی بابتی و جاره کادی که چند شیت اوان دستگاه ها بگیرد او دستگاه اگر دستگاه که تا گرتنی دی چند شیت دستگاه که گیرید دی چند بابد اوه اگر اینیا شیت اکشوان دستگاه فرتنه کار که بیشین بگیرید یانسز آبداد دی چند شیت ام بیشین دستگاه دی را گرد اگر دنیا خدا نتوان دستگاه ها داخوازا همان تشتی بونده دستگاه دی جکر يعني الفير سنور نينن وقت السنور نبن قال زحمته تو بيجي افا زيدا قافيش بر في زيدا قافيه زهوك
چونکی ندوره کم دزگهت را گهاندنی هبل کردستان فرنگه کی نیدی زیده گاوی نکربن اگر تو بچی توی چارچوب قانونی ام بجین مافت تاکا کسی یا جو مافت گروپا گله جارا ناوی گله خلکی سردزگاهات یا گوتنه خو احتمالا نابت مثلا یعنی گله جارا زیده گاویت کسی سر هندک شخصیات کردستانی دزگهت را گهاندنی یا کنی کو احتمالا رموزت في ولاتی بن جا کیبت ناف مهم نینه بس چه توان چارچوفا ده خل الجلك ولاتا فنهاية تقبل كني نبس الكردستان الجلك ولاتا نهاية تقبل بس الولاتا ما تتقبل كني قال عادي بريبتش جنابت الجلك ولاتا قريات بسي ام بيجين بسيار شو سر هندي اري افاكو فيغا ويل هريما كردستاني تشيد بيتن تل كيجان ولاتي ديت يكو حش ولاتي خوب كت سر راي الوا ولاتات بيتن راجهان دنا الصرف حبيتن جي ياكو ام بيجين سر بخو اري تشتي خوصا كيف تي بيش جاويته نخير نخون ثاني همي ولاتا او ام بيجين اگر ام بيجين الدولات زور باش يعني الدولات سازيه ك يعني كومكا دزگهانا اواني همي سروريا ولاتي چت راست اوه هنه بگوره قانونه که وان خطا دینن بو هر ولاتیه کی بو هر کسه کی بو هر دزگاه کی که حتی کیر مافی بیا که زیادتر نمافی بیا الكردستاني ما دولت نينا بروستي يعني وقت تا دولت نبت نبونا دولتي ولد كتكو هر يعني بيجين هر دست حالاتك بيجي تشار شوفه ده بدست حالاتك حزبي بت يعني یا چابت بته هزکا کاریگر چارچوب خوده اوا هنی ولد کد کو او خطا نمین براستی او خطا تفبش اوید نشتیمانی اوید نتوی ایدی او خطا نمینن الولات خلکی نخیر یعنی ویگا بی بی سی گلک نافدار الدنیا همیه کو دزگاه که یه پیشکار یه نمونه یه دنگوباس یا وکو هیا ود گویست بس ونینه گوره برجواندیا بریتانیا روزه که بلا هر بینره که ما یا گهداره که ما با من نوچه که بینت البی بی سی بلاف بد دجی برجواندیت بلندت بریتانیا بد یان دزگهت را گهاندن امریکی کو امریکا ولات آزادیانه سرانسر دنیا نافدار امریکا یعنی گله جاره الجاده امریکی مرفضل کت رنگ سربردانه که یعنی رنگ برالایی که آزادیه هی هنت واسه خلق آزاده بس بلا روزه که سی ان ان آن هر دزگاه که دیگر امریکا دجی امریکا و برجواندی توی باخفت نی نبودشته بس الولات ما گلک اودی او خطت ناف بین ولات پروری و خیانت ده ما او خطا نینه زور باشه بس جنابتا آماجه کره هندی چنکو ام دولت نینی تو نبینی اوه قناعتك بوچی ام دولت نینی یعنی بیتن ام ناف دولت نبین ما مصا یعنی مادام تو خدای خوب پارلمان خوبی مادام تو خدای خوب حکومت کی بی تو خدای خوب سروک کی خوبی یعنی بوچی تو دولت نینی او دولت نینه تو دولت بکیماتی اوان بجنه سروری لازمه سروری هبت سروری جک کمکات اشتاب اکتت یعنی او سروری ایک سروری الفی ولاتی من یعنی مثلا ایک سری هم بجین وکی اگر هم وی ناوی بجین یعنی هر ولاته کی اویت هم بجنه دولت اوات بجنه سروری او سروری اوی ولاتی چارچوبه ولاتی بخواد چارچوبه قانون ده چارچوبه حکومت ده کمک وان دزگهت وان یه پاراستنا ولاتی یه لشکری یه آسایش یه پلیس حتی دمایه اف دزگهت هنی همی بنا ایک حس سروریه چید کن با ولاتی اویت هنی همی لازمه ایک گرتی بن و ایک بریار بن الولات ما او نه ایک گرتی نه ایک بریارنش بر هندجک ام احتمال قلت شد ما الدولت انا ما قلت شد هين الدولت انا راز بيجي بس كوما كاتشتار جي كيما وان جي كيميا ایک بریار نینه بونمونه مثلا ما اعتراف دولي منینه ما كوما كوان كيماسيال و سروری هی نواتا کرم کلی راست هم هنده جارا بریارا بی بغدادیم بس بی بغداد نشین همی بریاراش بدینش برنده چکی ام پارچه کنش عراقی یعنی ام حتی نواجک هریما که فدرالین هریما فدرال تفت تنوت سروری هریمی گریدای سروری عراقیه زور باش ویجاش برنده جک
ما وقت سروری نبت اوام بجنه مؤسسات سیادی مؤسسات دزگه سروریه ام نشن وصابين يعني وكي بيجن وان بريارا بين بيجي والله زي في مؤسسه جرم في دزگه جرم چكي زياده غافيال سر ام بيجين برجوانديا گشتيا ولاتي ونشتمان يكري قال جارا دزگه هك دي خبره كي بلاف كت او دي هزر كت افاد برجوانديا گشتيا ولاتي ده دزگه هك دي برو واجيوي بلاف كت دي بيشت افا نخير او تا قوتي او دجاتيا ولاتيا يا من برجوانديا كي هي الفيري بيشتي توي درستيان توي خلت هم او كيما بيجش برندي وقت او كيم بيت امي الويد قارين في قافيج وقت بحسي الدولة يجبكينا قال الدنيا ام بحسي هاويتكي او عرديك وش هميا بلنتر بيت او بين السروري نخير خيفاتك بتسلسل زور كان يعني السيادة تشتا ام بيجين سروري تشتا السروري او خيفات اول سلسل همي ولاتيا او حزب سیاسی و دزگه دی همین خوارتری و کاری خود کن ویگا و نخیر ویگا و گله جارا ام بجین پارتکا سیاسی بلندتر شوی آسته ام بجین سروری کارت کرد و اول همی عرداشتی تکرنی یعنی نکو ام بجین وادی اجبر هنده اف آرشتا گوتینج احتمال کما کوانا بی دولت بونی چاره نابن چونکی هندی سیاده هرما کردستانی سروری هرما کردستانی گردای بغداد تو نشه بریارت خواهد سر بخواب دی و تو نشه یک ام بجین اوی سروری بکیا کار و جهبینی الخواب زور باشه او درزا هی راگهاندن چند تشیاوی درزه مازنتر لی نکد یعنی پیچید او برینو هی پیچید ولی نکد کو مازنتر لی بید یعنی جی او خبره کد چاوا چه بوا راگهاندنی جی واساینا خاره و زیاده ترنه تو زانه اگر يعني از نواج بيجون خب نسبة من مانعين مثلا انت كردستان تي في هاي تا زاغروس هاي تا كردسات هاي تا قالي كردستان هاي تا كينين هاي تا ناليا هاي تا سبيدا هاي نزاچي افت هني اف دزگهت هني همي گرداي حزب خونه اكيد وقتی گردای حزب خوابن دی گردای برجواندیت حزب خوابن دی گردای دیتنا حزب خوابن دی گردای برنامه کاری حزب خوابن دی گردای جیانا روزانه یا حزب خوابن و دی پشتی اینجا ما تشتكي بارتانك ترجل كردستاني هاي هر كنالة كما هي حزبي بو خلقي خوتنيش تاخفت اوجك هاي يعني اوج الكردستاني هاي تشويج لزيدك افيت هني كوماكا هفركا تشيت كت يعني شينا تبيجي ولا دزگیت را گهاندنی اوت هنی دین خلقی پیکینن نخیر که چند حزبتوان پیک هاتین اوج دهند پیکن و هنده جارا هنده دزگه گره جارش حزبت خوش در باز بن وین بخوا جمهوره که زیادر چکنه هندک فرتنه و هندک آوادیاش جبر هنده تویت نویت مدیا حزبی نشت و درزه پر بکت جبر چی چکیت اصل ده اویا چکری يعني او پارچه چکناوی اگر نبیجم چکری او پارچه چکناوی درزی جبر چی چون گریدای حزب خواه بونمون اویگاوی اگر هم بین روشا کردستانی اویگاوی گوران و ام بجین وکو حزب کا معارضه مدیاویت برجواندیاوی ده کارت کد حتى او بارتي ويكاتي يان جام بيجن قال حكومه هرمي وتقال روشا قشتي بيكنيت سياسه خونه غورت اس بشتراسم شوي چندي بس چو گوا گوران نو هات هاتت حكومه دا و بروسيس سياسي هرمود اگر شاد نوده اوتوماتيكي پشتي روجه که بر خود مدیاوی هات یا گورنيش برچي چوكي گريداي برجوانديت وي جروب سياسي انو حزب سياسي و همي مديا كردستاني وصنها ودي في رنجيش رفتاري كت تو هزرناك مديا حزبي دجي برجوانيت حزب خوشول بكرت رجاي ده مديره بيش تماله زور جانا ام فيغافيت بيجين ام برف ريفراندوم و دولت بون و سربخوی وچینت وی دمه فيغافيدا چنکو بابت ما في افدمه چند میدیا کردی وکر یکوینه که خراب کردستانی یه حریم کردستانی بو جیهان بگهیدن یان جی ام بیجین تشتک دیار کریه که حریم کردستانی خدانه و سرورینی نوا جنابتا گوتی خدانه و چادرین او جنابتا گوتی و همان دم دا پیگه کردی اب اگری وی میدیا حوصا پرتو بالا و لاواز کریه زانه دیت نمونه کسی يعني دیت نمونه کسیه همشین
خلک کردستان بو بابت رفراندوم و سربخو بونه سرسه تورا سرسه پشکا دابش بکی خلک که هی ما ادگل یعنی رجعولی بریار خوادای از ادگل خلک که يلدجك هالرجعولي تشكي بريارك السياسية حزب وانجك ام طرفك دي مثلا اوانجك جامير اشكرا سر تلفزيون ودي اوجد دجن هم بيجنا ما تشكي هوصنه يعني فلان كسي فلان حزبي ودي ام دجي اما دجاتيك وصيا ودي ام بيجين يا ريبريا يا يعني ام بيجين فتر بهنا كسي وبهنا دو جروبيه جيتي تشكو ريفراندوم كو خلق دوي دنگ خبط جروب سي جروبك يعني اتشين بجمتا جروبك برسيارات كت بتر اف جروب هني يعني اكيد بيجن اگر او معارضه با دبدلين بتراستي جروب نبايا موسى بخوش بي اف جروب سي هبايا في برسيارات كت اري ام سربخو بين دي جهتما ام راجعين دي جهتما ام نراجعين دي جهتما ام چين گل عراقي و دي جهتما ام سربخو بين دي چوچبت باش روجا يعني اف برسيارات هني بينكرني قال طبيعي و برسفت ريكوبيك جبو بين دانه چپ چپنا اسويج جلس رسي بينم بس ما تو بيجي ريفراندوم نيتكني يعني ازي هوا كي ديجي ريفراندوم ميكم راسي تفيد النجاره كان يمري في الشاطئ باش ريفراندوم سرا احتمال شغل بلدي بيتكرني خو شو مشكله يعني في قبل ريفراندوم الكردستاني كين بيدوي حميد قال ريفراندوم يبن برامي دنگ خودين بس بلا طرف اللي بيش برازيل ريفراندوم ميكم بس بيجمنا يعني تو هنگی بیجی بابا امرو وقت دجاج برچی تو دجی براش بر 1 2 3 4 5 بس هم از دجی رفراندوم ما اف بابا ما فكي انسان ومن نبيت بيتكرن وقال جرا او كاسه جابت بيجن ام دجي رفراندوم ام رفراندوم بيتكرني اب خو بيجن ام كاسه ديمقراطين باشا بلندترين ديمقراسي شواز ديمقراسي بلندترين ام بيجن رنگ ديمقراسي سرانسري دنيا رفراندوم چونش برچی چونکه خلق بخو بریار سر بابت کیده راست چهار نویسی خودی يعني اوت خب ديمقراطت ناسن و ادعایت که نابد تجي ريفراندوم بيجي بلا بيش از تجي سربخويا كردستان ما بلا بيش از تجي دولت بونه بما برجمديت ما باشترم ديال العراق بين تو دي دانستنادت قال في كاسي كي بس بيش از ريفراندوم هم ريفراندوم تجي ريفراندوم از بيجي ما يعني انسانم يعني ام نزانين ريفراندوم حاجه نزان ريفراندوم چيه گله جارا و پرسیارت تکنه پرسیارتی تکرن و بیتن گلک جارا دزگان راگهاندنش دعنی گله یا به چنده دی تکرن آخر خلقك نزانید يعني هر نزانید افناوه چه يعني حتی ام نبیجی بلانه خب مشکل اینه بلا راپرسی بود بابو او پیوا خلط راپرسی چونکه تو رایا خلقی ناپرسی تو اوادی تو هلوستوان پرسی پیوا راپرسی برادر مگلب کارتی انت اوادی در راپرسی بیم خلقی مدد گهت يعني رایاوان تیتا پرسیار کردن بوچوناوی دیور گریتن اكو هلوست تیتا ورگرتن نه نخیر تو هلوستی تو بيجي نه يعني الرأياوينا تا پرسیار کردن پرسیار الرأياوينا تکرنی نخیر پرسیار هلوستی ویش نه تکرنی نخیر او دی بریار دت او دی بیش از گلم آن ند گلم او راپرسی نینه اجبارن دی رفراندوم وقتی خلقك بحث رفراندوم اتکن پیوا رفراندوم کارتینن چون اوزان راپرسی رفراندوم نینه يعني بابتها على كل ما نبدأ مشينا في بابت الزماني ده بس كرتو كرمانج رفراندوم ما فكي مهميانا چنابت كس مجي زربه هركت بس ام نشين بيجن هر كسا كي بيديتو بيجي بالي شرطينا بلكي خلقك بيشت اسند قول دولة كردستاني مول يعني بيشتي اس قلم سر قلفا مرجع يعني وكي طرف سي جنابي تقولي او طرف عقلاني او برسيار كي قالك طبيعية يعني خدماي كي يعني اما تو بيجي والله اسنا هلم خلق دنگي خبدت راسي و خلاتيه كا يعني انزان مروفناوي بكتشتشت چونكي ما فكي خلقيه دنگي خبدت بس بلا دنگي خب نبدت او جمافي بيه زور باش چقی دوی بسیار من جناب تجاب برسف نگشته من اوجی کو او بوینه کی کرید راگهاندنا افریقای حریم کردستانی بو جهان دیار کریه وینه کی کردی کرید دیار کریه یا نه یا جی دنگ راگهاندنا ما نگهی تا جهانه نخیر گهت خود اگر ام جی نگهینی خلکی دید گهین خلکی کل نافما خلکی کل نافما خوینه تتنویست بلافت کرد اگر تو برای خودی مدیاد جهانه بحكم كو كردستان سنتر روجهالات نافينا بيك دو
هرما کردستانی و روج آوای کردستانی هر دوکا اف میرانیا پیشمرگی و شروانت روجاوا برانبری داعش دیار کری و که درندترین مروف سرعردی مروف که بیت خوبتا کشتن و خوبتا پاقاندنه او شر پیشمرگی و ام بجین شروانت روجاوات گل داعش کری سرنجا دنیا همیه را کشه نه خیلی گوی چاوی دنیا همیه الویره و را گهاندنا رفراندوم بخواجک را گهاندنا که وقتی بی اویج سرنجا دنیا همیه را کشه چونکی اگر دنیا رفراندوم سرخیره ها تکرینه و دولت ها را گهاندنه خودمایی که تفیت نوید اتوماتیکی خریطه رجحالات ناوین دیتا گوری یعنی نتوه دی یا هشتا گنج یا هشتا سرخواه یا هشتا ام بجین آرمانجت مازون الپیش دید وی ناو بین وان هر سینه تفیت مازون ده سر هل دید چونکی تفیت نوید وکی احمد خانی گوتی ام برزخین ام بر برزخ بین نابینا دولت صفوی دولت ام بجین یا عثمانی ده وگاوی ام برزخ این نابینا عرب و ترک و فارس ده یعنی هر وقت که کردستان بوده دولت ام دیوان هر سه نتوا ام بجین دیجک وکین دی بینا ام بجین بیا وکی سربخات نابینا وان هر سه نتوا ده اوه هنی دی خریطه همیه گهورد اتوماتیکی بس باشور کردستان بوده دولت دی خریطه تا گهورینه روجاوا تشتکی ورگرد چه سربخویی به چه ام بجین فدرالیسم اگه بتان هر شی وازه که دیه ام بجین اتونومی اتوماتیکی اوج ده دوکی باشور کردستان دی خریطه گور اف گورینا خریطه سرنجا خرکی همیان راکیشه اجبار هندیجک از بجم احتمال خلق بخوب متکنه ویگاوی متکنید هلبت یعنی زانی بر چی یعنی ویگاوی اسکاتلندا بری چنده که رفراندوم کرد رفراندوم سر بخویی از بجم دنگه کی مادگل بریتانیا بس اری روزنامه کی کساتی کی گود رفراندوم نه تکرنی اوید کو خود گل بریتانیا جک نه چکی مافی خلقیه دنگ خوب ده چپ نه بردیاری بدد کبک الكندا رفراندوم بری چند ساله کرده ویژه بو هم بیش کاد مینند گل کانادیان شد بخوی بگیرن که فرانسی تاخوان کانادا زمانه و انگلیسی تاخوان اوه هریمه کسی که نبی بیجت ام رفراندوم ایناکی ام رفراندوم بکین بس از مینم گل کانادا کردستان ایجا چه نابد خلقه که بد بیشت ام رفراندوم ایناکی امیکین بس او خلقه دش بلا بخواب چید گل عراقی بجید او تشتی او خلقی کوهشت انفال جبیر نکرین و حلب جبیر نکری او مشکل وانه هشت جیش عراقی و ام بجین کلاف صوره که وان کلان دو که خلق همینا بیشتر هشتی کسی که نشد گل باخواد بلا او جبیر خلقی چوبن او مشکل کردان ذاکره کردا بیردان که کردا گل کرد نه جبیر کد گل از جیکت شتا جبیر راست اگر ما ویتم گلوان بجین و جاره کدی او مشکل بی خلقی اویدنگ خوب بس ام اوید دیجک اوید بجنی امید گل رفراندوم ام دنگ خوب امنت گلوی کلاف صوره جنابی تگوتی ام جدی بخوشی ام جدی بخوی ام اول یا ما برا ام من ویت ام میجوی دش شرم زار بین چون رفراندوم پراستی یعنی دا ویج بجین یعنی بابت رفراندوم و دنگدان بو سر بخویا کردستان خوب متنینی نه خونه یعنی اوش ام بجن حتی وقتی ام قال عراقي اول شورشت يت سليمانيه شيخ محمودي دست بكرين حتى تو شورشت بارزان وشورش ايلون وبشتينج حتى امتين افريقيا وسهل دانه وحكمتها هريمه وفيغا حتى فيغا خونا في خلقي هم چي بيه خو ما بوهندنا كلي دام قال عراق اف شرحين بوچات نكرني اف خوينا هم بوچات اف مالويراني بوچات يكرني اجبر هندي اف ابو متنجنا ابو باشا روجش كه وقت تو دولتك چي كي تو باشا روجا في ملتي باريزي تو ده کلتور خود تو ده روشنبیری خود تو زمان خود پارزی یعنی بابت اونی نکام ده بخوادشین والا دهش بغدادی نخیر بابت بو احتمال صدان سال الپیشمه اكيد وصح هم سامدي بحثي ام بيجين ما حتى في بحثين دي كركو راغهاندنا كردي افشيوي ام بيجين ناس اخلام بكارينه بس دنابيني چقين وي انم بيجين كهر زيده گاويه گاوي افروكيا گهشتيا ناف جواكي بخو جواكي ام بيجين سوشال ميديا دست همي كسكه دواي انا كارتيني توكي خو هكرم بيجين دي كنترول راغهاندني كين باشا كي دي كنترول جواكي كات اخر جواكا كت بيني يعني سر تورن جواكي
اوه تهجمی دید که ام بشین بکریترین آخفتن نیه سرکرده که اشتکینی تو کمت کتن بکریترین پیف ملت که قوم که باجره که خره که کریتت کتن بکیمترین پیف باشه ما یادی من گرتی ما کنترل کرد ایده چلوه که گله جاره از بخواه که کس یعنی از وید ودگرم که ام نتوانینین راستی یعنی اشت ام نبوینه نتوان چونکی تو زانه اگر ام نتوان خواست بین بدویه ما سیمبول یا جوانک یا رموزت سیاسی هبن بدویه ما جوانگت سیمبولت روشنبیری هبن ما جواکی هبن ما میجوی هبن ما زانستی هبن ما همی بیاود جیانه ده بدویه ما رموز هبن داخل که ما بوان رمزا شخصیت خو ناز بکد و شخصیت خو پی آوا بکد شکاندنا رموزا شکاندنا جوانگا شکاندنا سیمبولت یت خوب خواه اتوماتیکی دمایی که بتا شکاندنا خواه طبعا او کسی ود کن هزرت کن کشوله که باشد کن یه بو حزب خود کد یه بو امزا عشیت خواه یا انزا بو گروپ خواه انزا بو کد بس او یه شوله که هلوشاندنت کد چونکی کسایتیت سیاسیت وی ولاتی ویجا کیبت و بین افکرنج همی حتی او شخصیت سیاسی چه بوی حتی بوی رمز اویش زحمت بخوف بری دورو بری ویش زحمت بری وقتی تو هم بینی بسانهی بشکنی بسانهی به قیمت بکی اتوماتیکی توی پارچه کش نتواخدش کنی معنی چیه؟ معنی شکاندن رموز سیاسی ویت که بنجک شکاندن پارچه که کلتور ما شکاندن ما بخواه چون دمایی که اگر در رمز سیاسی نبن در رمز روشنبیری نبن در رمز ادبی نبن در رمز حتی دمایی هنری نبن خلقیت دیروان رمز بخوش کی وینده بخوش در وینده شینا گو خب تسترام ویژه دی گو خب تسترام ویژه ترکی فارسی و عربی انگلیسی انسا حتی کری شینا احترام السیاسی خوب بگیرد سیاسی بهشت والا سیاسی بریتانیا یه نظام دپی داغبار بی نظام که داغبار بی یعنی شکاندنا رموزت یت نشتیمانی و یت نتوایی شکاندنا خوب خواه هر کسی که پی رابط وجل کیفش پی رابط و کی بدشک زور باش بس کنترول کرنا و مروفا یان ریک و پیک کرنا و مروفا دانن سر ریک که درسته و مروفین که ما گوتید بید گلک نبن چند آسانتره که حتی تو دستگاهی که کس جیبل که نظامی که کیل پشت وی دستگاه آسانتر نی نه؟ زحمته زانه ویگاویل سرزمه هم بجین تب خوش بحث کرد یعنی سوشال میدیا نخواست ما انترنت بجی انترنت نه انترنت حتی تلفن بخوش راست تلفن بخوش گوان برنامه نیه وید هم بجین رنگه که سوشال میدیا تلفونی چید اکسر و لزه و بریکا همیاده تونشه کنترول خلقی بلازمه وی چارچوب بس اف خلقه هندکین دیارن یعنی هندک زانن فلان کسی افرو چه گود بله هم شن دادگاه خواه او زیده گاویت مرمامل او دادگاه شد دوره خوب گرد یعنی وقت زیده گاویت کسی سر رمزت نشتیمانی رمزت نتوایی رمزت تاریخی تذکرنی اتوماتیکی اگر دادگاه دوره خودید الباشروجه ام بجیم بسانه هنای تکنی اوی گاوی ما او هشیاریه نینه او هشیاریه احتمالات انده بیاوید مجال دینی ده هبت خلقه که هی یعنی ام بجین او غیرتا دجواره لنکونه بس او غیرتا نشتیمانی یا نتوایی بو ام بجین بو سیمبولیت خواه مل بیاوید دینی نه اوه هنه سرما بخواج و کنه تو خطره چونکه اگر تا تاریخ خو همیش کاند تا رمزت خودت میجوی تا همیش کاندن اتوماتیکی تو دمینی به تاریخ یا انجا تاریخ که شرمزاره که تو نشی شانازی پی بی اگر تا نشی تو شانازی پی تاریخ بی ده کسی که لواز در کوی تو اتوماتیکی ده لازمه تو شانازی تاریخ ملت که دی بی چونکه مروف نشید به میجو بجید دویجا ده کسی خلقی دی بخوارگیری و کو ام بجین رمز تاریخی وقتی تاف رمز تاریخی خلقی دی ورگرتن تا رمز هنری رمز ادبی رمز سیاسی حتی دومایی ده خلقی دی ورگرتن اتوماتیکی نتوات ایدینا مینه زور باش چونکه تو مینه به کلتور ما کلتور چه تشه کلتور او رمزانه کلتور کوما وان اول دورو بريته بله او رمز شخصیت خودت پی آواد کی یعنی خود مروف مانه وقتی نین او کسی تو حجت کی شغل سیاسی و شغل میجوی و تو کساتی خال بر یوان آواد کی صد اگر تو همی شرمزار و پیچ کرن آخر تو دیویه چه داشت مانه
زۆر جان دای من هەرافە بوو دکتۆر هەگەر جەنابێتە پەیوە کادیمای کە توشەی کەرم سپاسیاتت کەم هیڤیامە ئەوە کۆڵە برادێت ماوێت کو هاشمە هەیە چل سوشیال میدیای چل دەستگەهێدیت ڕاگەاندنێ هەست بەرپرسیاوێ قۆناڕێک گرنگە هەستکردن بەرپرسیە gelek giring bû me hemiye wextê em hest bikîn ku em berpirsîn ev welatê me ye ev paşeroja me ye ev niştimanê me ye em hewceyî wê çêkirina wê fikrê ne ku ev welatê me hemiyan e ev xaka me hemiyan e ev erdê me hemiyan e û em hemî berpirsîn ji biryadanê ser paşeroja vî welatî li hingê em dêşên yanî em dêşên rengê girtinekê bike yani bikêmatî eger em li astê siyasî em bêjin wekû hizrê siyasî em jê cuda bîn ji grupê siyasî bes bikêmatî em dê mirovaniya xwe gehîneyê kudû em ê zimanê Kurdîniya xwe Kurdîniya xwe gehîneyê kudû em ê parêzgeha xwe gehîneyê kudû em dê berjewendiyê xwe giştî gehîneyê kudû em ê mêjoa xwe gehîneyê kudû yanî me komaka tişta heye em dê gehîneyê kudû em wan gehiştina ji bîr nekîn çi dar yani ew xetê ew bendikê me pêk vegirê din em wan bendika parêzîn و افت کو ام پیک و نگریداش گله گله طبیعیه خادمایی که چنا بود مروف همی وکیک بد اگر هم همی بینه و اینجا مروانی نامینه اگر هم همی وکیک بین لازم هم جدا بین جدایی میجوی چت کرد جدایی پیش کفتنه چت کرد بس نه جدایی خاکوش اوایگا و ام بحثت کین یا خاکوجه بله جدایی خاکوجه اوانه کو عمل سرهندک تشتت الف بیت کا پیک نه یعنی الف بیت ABC ایا نتوی او کو دولت هبه چونکه ویگا وی دنیا او نتوا دولت نبود نه نتوا و یال بر بهوجینه و یال بر مرنه هر نتوا کا دولت نبود اگر عمل دولت بود اگودو نگرین پامل چی اگودو گرین یعنی پروسی آرا از بینه را مهمیت کنم دکتر زور سپاس بو جنابت کوتو میوان بو گلمه رونشتن گلتا جه سرفرازیه جوامریات سپاس زور سپاس بله بینه رو گهدارن برس سپاس بو هوا کو این بینه رو گهدارن مبون مالا و آبا